Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain nih teman-teman ya? Kita berburu mainan yuk teman-teman. Kita cari yuk teman-teman mainannya yuk. Kita cari yuk. Apa itu teman-teman? Widih, apa ini? Wow, Pop It Hello Kitty teman-teman. Pop It besar sekali teman-teman. Pop It Hello Kitty. Kita kumpulin sini teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk mainannya. Widih, wih, ikan. Wih, ikan Nemo. Hei, ikan Nemo, sedang apa kau di sini? Wow, mantap teman-teman. Wih, kita kumpulin sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Cari lagi teman-teman. Cari lagi yuk. Wih, mana ya? Wih, apa ini? Wih, boneka Squid Game teman-teman. Sedang apa ini ya? Wih, boneka Squid Game. Wow, sedang apa? Kamu di sini ya, boneka Squid Game. Ya, kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Wih. Apa ini? Wih. Apa ini? Boneka Squid Game lagi teman-teman. Bersama Pikachu. Wih, sama pesawat terbang. Keren. Kita kumpulin aja sini teman-teman. Yuk. Nih, boneka Pikachu. Wow, sedang apa kalian? Di atas. Ih, kita ambil ya teman-teman ya. Widih, pesawat terbang. Wow, keren. Di sini ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa ini teman-teman? Wih, biru, merah. Apa ini? Wah, ondel-ondel. Satu lagi teman-teman. Wah, ondel-ondel juga teman-teman. Wih, ngumpet lagi ngapain ya? Wah, ada 2 ondel-ondel. Kita kumpulin sini ya, ondel-ondel. Cari lagi yuk. Widih. Apa ini? Upin Ipin. Ya, sedang apa ini Upin Ipinnya? Wih, ngumpet. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Upin dan Ipinnya. Kita cari lagi yuk. Wih. Anak ayam sama boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, ayam, boneka Squid Game. Wih, kalian di sini ya. Kumpul di sini. Wah, banyak teman-teman. Kali ini berburunya banyak. Oke, udah dulu ya teman-teman ya. Dah.